Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kikinpish maybalik mi kangi. Cuerpo kashukllami, sinakakpipish, chikan achka partikunatami charin. Chay tukuy achka partikunami, tandalla shuk cuerpolla tukun. Cristopaj cuerpomanta yuyarikpipish, chashnallatagmi. Hintikunapaj cuerpo yayitik sinchi mana hawalla entendinapagmi. Ñukanchik cuerpopika, kanchis chunga pusak órganoskunami, paykunalla trabajankuna chinallatik tandalla. Chikan kuna kashpapish, tandalla mi kankuna. Mandak Diosmi, tukuy partikunata rurashka shuk hatun propósitowan. Makikunaka, imakunatami hapinkuna. Killkankuna, imata purichikkunapishmi kankuna. Chakikunaka, ñankunatami pushashpa rinkuna. Escalerata wichan, ñukanchik shungukunaka, tukuy ñukanchik cuerpoman yawar chayachunmi tukuy kallarishpa paktachin alli rikun. Ñukanchik uma ñutkukunaka, ñukanchik cuerpo partikuna tukuyta alli paktachichun alli rurachunmi rikun. Imashik kanman ñukanchik shunguka, paypaj fuerzata kunkapaj venakuna illakpika? Imashik kanman ñukanchik uma ñutkuka, chay yawar mana chayakpika? Tukuy partikunami tandalla trabajankuna. Ñukanchik cuerpo paktashpa ñawpagman katichunka. Chayshinallatagmi iglesiapipish. Ñukanchik kawsayta Cristo Jesusman kukpika, shuktik krikunawanmi shuk cuerpopi tandachin. Tukuy ñukanchikmi chikan dones, habilidades, talentos acharinchik. Tukuykunami maybalik kanchik. Kikinpak dones espirituales, ima ruraykuna, shuktajkunapag ñawpagpi mana hawalla rikunalla rikurikpipish. Kunanka kayta uyaychik. Diospag espirituka, chikan ruraytukunatami kun. Chashna kashpapish, espirituka payllami. Sirvinaka tukuylayami tiyan. Imalla ruranapi servishpapish, apunchik Jesuslatami sirvinchik. Tukuykuna, chikan ruranakunata rurakukpipish, Tayta Diosatagmi, tukuykunata imata kashpapish rurachikun. Cuerpo kashukllami, sinakakpipish, chikan achka partikunatami charin. Chay tukuy achka partikunami, tandalla shuk cuerpolla tukun. Cristopaj cuerpomanta yuyarikpipish, chashnallatagmi. Iglesiapika, kanshina shuktajka mana tiyanchu. Kanpak dones espirituales, habilidades, experienciaka, mana shuktijkunapaj shinallataj kanchu. Chaymi achka alli kan. Ñukanchikka, kay shukmantami ministinakunchik. Cuerpo alli ñawpagman richun, allita rurachunka. Chashna kakpika, shuktak runakuna shina kanata mashkanapag randika. Mantak Dios tamañay, payllatak kushka dones espiritualesta, shinallatak habilidades kunapi wiñarichun ayudachun. Chika iglesiapi, tukuykuna, paykunapag dones espiritualesta riqsikpi, shinallatik chaywan trabajakukpika, kay munduka rikungami, ashtawan pakta, shinallatak Diospag ashtawan alli representante kuna kashkata. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.